अच्छा ଏବେ ଆମର ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏବେ ତାବା ବଇଛି, ତାବା ଗରମ ହେଉଛି। ଏବେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ବନାବା ଚାଲିଛି ଆମର ବଇଛି। ତେଲ ଝାଡ଼ା ହେଲା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ତାବା ଗରମ ହେଇଗଲା। ମାଛ ଭଜା ହବ ଏବେ। ମାଛ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଏବେ। ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି ଏବେ। ଆମର ଏବେ ରୋଷିଆ ବଇଛି। ମାଛ କିସ ରୋଷେଇ ହେବ ସାଣ୍ଡ? ଝୋଳ ମାଛ ଝୋଳ ହେବ ଆମର। ଆପଣମାନେ ଖାଇବାରେ ଆସନ୍ତୁ। मतलब कि माछटा मतलब कमेंट ଦେଇକି ଜଣାନ୍ତୁ ନା କି ମାଛଟା। କଡ଼ା ବସେଇଲା, କଡ଼ା ତେଲ ଢାଳା ଧରିକି ଚାରି ବର୍ଷ ପଡ଼ିଗଲା ପିଆଜ ଛଡ଼ା ହବ ଏବେ। କଡ଼ା ବି ଗରମ ହେଲାନି, ପିଆଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଝାଡ଼ା। ଦିଆଲା ଏବେ ନାଳା ହବ ଏବେ। ପିଆଜ ନାଲ ନ ହେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ବିଲାତିକା ପଡ଼ିବନି। ଆମର ସବୁ କାଟା ସରେଇଛି। ତେଲ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା, ଆଳୁ କାଟା ସରେଇଛି ଏବେ। ପିଆଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଲ ହେଇତେ ଗଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଲ ହେଇତେ ଗଲାଣି ପିଆଜ। ଅଦା ପଡ଼ିଲା ଆମର ନାଲ ହେଇଗଲାଣି ପିଆଜ। ମସଲା ତେଲ ଟିକେ ସଢ଼େଇଛି, ତେଲ ଟିକେ ହେଲା ଏବେ। ଆପଣମାନେ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏବେ। ଢାଳା ହେଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବେ ରସୁଣ। ମାଛ ଭଜା ବି ସରିଯାଇଛି। ଢାଳା ହେଲା ଏବେ। ନାଲ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖାଯାଉ। हल्दी ढाला, लंका ढाला जस्ट हल्दी ढाला मसला स्टार्ट मेथी मसला ढाला। मेथी मसला हल्दी ढाला जस्ट नाड़ा हे पूरा लाल है प्याज। मसला सब बस आलू ढाला आलू ढाला स्टार्ट है। मसला फ्राई करा टमाटर थोड़ा लगे।
पकई लंका पानी ढड़ा है हल्दी सेन मिक्स है लंका भी ढड़ा पानी सेन ढड़ा तरकारी खड़ा गला दस नड़ा पकड़ा खाऊ चिकन पकड़ा खाऊ चिकन पकड़ा पानी ढाला स्टार्ट है पिला तो खाली तो लंका रोच लंका उंडी पानी ढाला स्टार्ट है आलू सीझे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माछ तरकारी खाइबार आसतु तरकारी आगे फोटो चलती कषा पूरा पूरा क्वालिटी पूरा हजिरामी देखु भाईना ये पूरा रोषे पूरा ये रोषिया बही और रोषिया भाई बही मत कमेंट जन कहूँ तरकारी केमती टेस्ट आसूसी लगे कषा टे दरकार बहुत खाइए 2-3 जन खाइए जस्ट माछ छाड़ा लगे देखु छाड़ा माछ आमर वीडियो भल लगुच लाइक कमेंट शेयर करूँ झाड़ामर देला तो ढाड़ा लाइक कमेंट शेयर करूँ आम रोषे केमती